Bonjour, doktorice, dobro nam došli. Dobar dan, bonjour, hvala na pozivu. Danas razgovaramo o menstruaciji, posebnim fokusom na djevojčice, pa možete nam reći koji su to znakovi da stiže prva menstruacija i kada se treba zabrinuti, posebno ako je pubertet počeo? Prva menstruacija u životu ima latinski naziv, menarha. Znači, od tada pa narednih 35 godina, da tako kažem, jedno ginekološko razdoblje u kome žena već na početku spolno sazreva i na kraju dođe se posle tih 35 godina u prosjeku do posljednje menstruacije u životu koja se zove menopauza. Kada prva menstruacija nastaje, to je vrlo individualno, može biti povezano i sa genetikom, znači onako kako u porodici, ženski dio porodice kreće s tom pričom. Međutim, prema nekakvom prosjeku statistički je izračunato da je to između nekih 9 i otprilike 13 godina, mada sve više imamo i djevojčica koje dobijaju prvu menstruaciju u životu u 8. godini. S time ne počinje pubertet, pubertet počinje ranije. Zapravo, pubertet daje sve neke svoje karakteristike koje prepoznajemo i koji se odnose na jedan rast, koji se odnose na razvoj bokova, sekundarnih seksualnih karakteristika počinju da se pojavljuju, da se razvijaju dojke, zatim pubična i aksilarna maljavost i tako dalje. I u nekom periodu, nakon prvih znakova puberteta, bi trebalo da se pojavi menstruacija, odnosno ta prva menstruacija u životu, odnosno menarha. Baš jedno od mojih narednih pitanja je bilo da li djevojčice danas dobivaju ranije menstruaciju i zašto se to dešava? Pa evo, rekli ste da već od 8. godine imaju. Zbog čega se to dešava? Evo, izvrsno pitanje. Sve češće se događa da djevojčice sve ranije dobijaju i to nije slučajno iz puno razloga. Dakle, jedan od razloga je i način života. Ishrana, znači hranom unosimo mnoge takozvane endokrine disruptore koji, kao što su recimo alergeni, pesticidi, različite hemikalije koje također remete te cikluse, ubrzavaju procese sazrijevanja. Unosi se velika količina prostih šećera, unosi se pržena hrana, znači sve manje se hranimo onako kako su se hranili naši roditelji, mi, a tek naša djeca kreću u jednu drugu priču hrane s nogu, koje definitivno nije baš dobar izbor za sva ova stanja. Prema tome, to ima za posljedicu povećanje tjelesne mase. Povećanjem tjelesne mase, naravno, je sve više potkožnog masnog tkiva, masti proizvode estrogen, je li tako? Tako da sve to utiče na rani menstrualni ciklus, odnosno pojavljivanje prve menstruacije i kasnije se pojavljuju čak i određeni problemi zbog toga. Šta vi preporučujete, tampon ili uložak za prvu menstruaciju? Za prvu menstruaciju ipak preporučujem uložak iz fizio-tehničkih razloga. Malo je stresno za te male i mlade organizme aplikacija tampona. Postoji i određeni, eto i to su neka vrsta mitova da se tim tamponom, budući da ima tih različitih veličina, može na neki način oštetiti, da tako kažem, djevičnjak. Međutim, poenta je da kada se plasira tampon, onda se jako mora voditi računa o tome da se taj tampon ekstrahuje, odnosno da se izvadi, jer ponekada i odrasle žene zaborave da izvade tampon pa dođu kod nas ginekologa. A zamislite kad ga zaborave 2-3 dana, onda je to nešto što je vrlo opasno po zdravlje i po život. Nije mali broj djevojaka prošao priču endotoksičnog šoka, zato što to već postane jedna opasna stvar, da tako kažem, i mogućnost jedne vrlo teške infekcije koju neke mogu platiti i glavom. Prema tome, za ove mlađe djevojke, odnosno djevojčice, ipak je uložak metoda broj 1. Poenta je da i prije nego što ona dođe u status da dobija menstruaciju, da okolina u kojoj živi, je to
ne mogu reći baš da su oba roditelji uključeni u to, najčešće su to kod nas mame i eventualno starije sestre, mogu malo krenuti, pokazati i većina njih ima informacija, ali bitno je da su ti ulošci ugodni, da imaju neke zaštitna krilca koja će eventualno spriječiti da se to nešto sa strane prelije i da znaju da te uloške moraju mijenjati u određenom vremenskom periodu i da uvijek sa sobom ponesu rezervni uložak. Znači, osim porodice koja mora dati podršku i toj djevojčici reći i pričati o tome kao sasvim jednoj normalnoj stvari, a ja već vidim da poprilično to izgleda normalno i sama sam bila par puta svjedok situacije da tate s djevojčicama u nekim ovim našim prodavnicama kupuju uloške, što jako pozdravljam jer mislim da zaista ne treba bježati od toga jer već na taj način one doživljavaju to kao jednu normalnu fiziološku stvar s kojim se susreće svaka žena. Prema tome, rekla sam, uložak je ipak izbor broj 1. Evo, upravo moje iduće pitanje jeste bilo to kako da roditelji sa svojim djevojčicama razgovaraju opušteno o prvoj menstruaciji i kako da im pomognu pri odabiru prvog uloška. Pa znači, uvijek treba birati porodični ambijent jer je to jedna prirodna sredina u kojoj su djeca, a ovo su još uvijek djeca, najsigurnija. Treba načeti temu oko toga, treba se dogovoriti ko će otići da ode da vidi kako to izgleda, da to ne bude, kažem, mi smo još uvijek sredina gdje ženski dio porodice se uvijek uključi u te stvari, ali treba ih podržati u tome, ne treba šaputati, ne treba se izdvajati da ona mami na uho ispriča da su njoj neki oni dani ili da se samo mami obrati ukoliko ima problem. Dakle, o tim stvarima treba otvoreno razgovarati, dati im podršku, dati savjet i takve osobe u stvari kasnije nemaju problem sa ovim fiziološkim stanjem koji je zaista ne bi trebalo da bude vezano za to nekako isključenje u priči o svim ovim događajima vezano za menstruaciju. Koliko je normalno da traje ciklus kod tinejdžerke? Normalno se menstruacija javlja kod svih na nekih 28 dana, međutim kada su u pitanju te nekakve prve menstrualne godine od menarhe, razmak se može kretati od 21 i do 45 dana. Znači, dozvoljeno je jedno osciliranje jer se smatra da je potrebno vremena da se uspostavi ta neka ravnoteža koja reguliše dužinu razmaka između dva ciklusa, a ako me pitate za dužinu trajanja menstrualnog ciklusa, otprilike se toleriše do nekih 7-8 dana. Može trajati nekad i malo duže, ukoliko se to ponavlja, ukoliko je stalno dugo trajanje menstruacije, ukoliko je ona prolongirana, ipak treba konsultovati doktora jer svako prolongirano krvarenje može imati za posljedicu određene statuse kao što je recimo anemija. Danas je uz razne aplikacije pojednostavljeno praćenje ciklusa. Da li preporučujete tinejdžerkama već od prve menstruacije da krenu sa svojim menstrualnim kalendarom? Apsolutno, apsolutno. Posebno u tom prvom periodu menstruiranja, naravno i kasnije jer većina više ne pamti, jel tako, te neke datume. Dakle, te aplikacije su, a ima ih raznih, vrlo praktične, prilagođene. Ponekad i neke stvari ne registrirate dok ne pogledate aplikaciju. Aplikacije su vrlo jednostavne i nama jako pomažu. Više nijedna pacijentica nije baš sigurna kad je bila posljednja menstruacija, ali zato sve imaju aplikacije i njima pomaže da bi mogli da isplaniraju određene aktivnosti, putovanja i tako dalje, a nama pomaže da bismo mogli adekvatno da im pružimo tretman. Sigurna sam da se i tinejdžerke pitaju zašto neke menstruacije su bolne, a neke ne. Pa u toku menstruacije pojedine devojke zaista imaju problema, imaju vrlo bolne, ne mora to biti povezano sa obilnim menstruacijama, ali to se povezuje sa prostaglandinima. Znači, što je više prostaglandina, to je veća kontraktilnost, znači grčenje muskulature materice i to je jednako intenzivnoj boli. Zašto neke devojke imaju bolnije menstruacije od drugih, ne možemo sa sigurnošću reći, ali postoje različiti načini da se te bolne situacije
suspregnu od različitih čajeva, od nekakvih vježbi, od nekakvog meditiranja, kako god. U svakom slučaju povezano je sa nivoom prostaglandina. Evo, spomenuli ste čajeve. Da li je dozvoljeno da se koristi termofore, da se piju čajevi ili preporučujete neke druge metode? Pa znate šta, mislim, čajevi se mogu piti. Mislim, recimo čajevi od kamilice malo relaksiraju muskulaturu, čajevi od đumbira smanjuju upalne procese koji mogu biti i uzrok određenih bolnih stanja. Recimo, čaj od mente ublažava nekakve tegobe, napetosti u trbuhu i tako dalje. Čajevi da, i mi kao narod prakticiramo mnogo više čajeve nego lijekove, tako da čajeve čak možda i više nego termofore, mada i termofori mogu doći u obzir, ali ne izuzetno topli, zato kad je nešto toplo, onda kada se stavi na tijelo, to rezultira širenjem krvnih sudova, odnosno dilatacijom, pa to može na neki način možda malo i pojačati menstrualno krvarenje. Ali kratkotrajno držanje, ali ne direktno u predelu donjeg dela stomaka, može malo opustiti. Više preferiram eventualno čajeve i određene druge preparate po preporuci doktora, ne samo inicijativno. Super. Vjerujem da će to mnogima pomoći sada. Da li je kupanje dozvoljeno tokom menstruacije? Ako mislite na kupanje u smislu održavanja higijene, ne da je dozvoljeno, nego se preporučuje. Mislim, sama fiziološka pojava menstruacija vezana je za te takozvane menstrualne odljeve krvarenja. Znači, menstrualna krv nije tipična kao, hajmo reći, kao što je arterijska i kao što je venska krv. Ima tu dosta iskljuštenog endometrija, specifičnog je izgleda, konzistencije, mirisa. Traje određeni broj dana, pa kad se ne bismo kupali u tom periodu, onda bi to bilo vrlo neugodno i po osobu i po okolinu. Preporučujemo, insistiramo na higijeni, insistiramo na redovnom mijenjanju uložaka i naravno ne preporučujemo kupanje u kadi, ne preporučujemo kupanje u bazenima iz puno poznatih razloga, ali redovno tuširanje je pod mus. U našoj tradiciji je da postoje određena pravila, pa možemo reći i jedan od mitova u čitavoj ovoj priči jeste to da se izbjegava kupanje, jer se smatra da bi eventualno kupanje moglo prekinuti ciklus, što baš nije dobro i slično. Neće kupanje, tuširanje, neće prekinuti ciklus, samo će omogućiti ženi naravno da održava higijenu na pravi način i prema tome ovo govorim zato što se susrećem sa takvim situacijama i naravno potičem žene i potičem mame koje su to prakticirale da tu situaciju ne primjenjuju kod svojih djevojčica i mislim da bismo to trebali konačno izbaciti iz naše priče da se tokom menstruacije ne kupa. One održavaju higijenu na svoj način, ali ipak je tuširanje i čak i više puta u toku dana neće ništa poremetiti što se tiče menstrualnog ciklusa, tako da preporučujete. Tako da je ovo mit koji je zasnovan u stvari na nekoj tradiciji koja je proistekla iz neznanja, u određenom periodu to je vrlo jasno, i iz nekakvog stida, srama, kako god hoćete. Međutim, mi danas živimo u vremenu kada se zapravo prakticira znanje koje se zasniva na medicinskim dokazima. Prema tome moramo se boriti na svoj način. Pretpostavljam da uz to dolazi činjenica da odobravate i treniranje, pa evo šta mislite o tome? Naravno, pa mislim, mi imamo veliki broj žena, ima jako veliki broj tih izuzetno mladih žena koje postižu vrhunske rezultate u sportu. Znači, one su ipak izložene malo intenzivnijem treningu, fizičkoj aktivnosti. Sami mislite kada one ne bi svaki, mislim, oni imaju trening po više puta dnevno, jel? Kada bi isključile te treninge 5, 7, 10 dana koliko im traje menstruacija. Treniranje da, prilagoditi tom statusu u zavisnosti od toga koliko je obilna menstruacija, ali naravno prilagoditi odjeću, prilagoditi mijenjanje uložaka,
treba prilagoditi čak i ishranu svemu tome. Na kraju krajeva i određeni treninzi, pa čak ne govorim više o vrhunskim sportistkinjama, govorim o svim ostalima kojima je sport više, hajmo reći, neka rutina i način života, a ne profesija. Znači, bitno je samo da razmišljaju na način da je ipak sport jedna relaksacija i da ta relaksacija, znači, podrazumijeva i relaksaciju mišića. Znači, kad su mišići relaksirani, onda su i ti prostaglandini o kojima smo pričali niži, pa samim tim su i te kontrakcije i ta bolnost nižeg stepena i podnošljivije. Znači, ako vježbamo, manje će da boli. Tako bi trebalo da bude. Tako bi trebalo da bude, super. Evo, spomenuli su par nekih pravila koji dolaze iz neznanja ili mitova. Koje mitove biste vi još podijelili s nama, a da nemaju medicinske osnove? Mit je, između ostalog, da ta prva menstruacija je užasno obilna i užasno bolna. To nije tako. Imate one koje imaju čitav život i obilne i bolne menstruacije i to nema veze naravno sa prvom menstruacijom. Imate za osobe koje izbjegavaju da pričaju o menstruaciji i izbjegavaju da komentarišu na to da se nalaze u tom menstruacionom statusu, jer im je neugodno, jer je to nešto o čemu ne treba pričati i ne treba podijeliti informaciju. Poznato je da u toku menstrualnog ciklusa ipak se malo i emotivni status promijeni, tako da su pojedine osobe malo osjetljivije, razdražljivije, neki su anksiozni. Mislim da treba malo više hrabrosti i pričati na tu temu, jer ipak to svi ti mitovi pripadaju jednom prošlom vremenu, a samo se dijeljenjem informacija i širenjem informacija koje su vjerodostojne možemo izboriti protiv nečega što pripada prošlosti, a ono što pripada prošlosti u njoj treba i da ostane. Znači li prva menstruacija i prvi ginekološki pregled? Ne, naravno da ne. Budući da je prva menstruacija jedna fiziološka pojava, fiziološka pojava ima svoje vrijeme kada se javi, ima vrijeme trajanja, ima, dakle, svaka sljedeća ima razmak određeni kada se pojavljuje. Znači, prvih otprilike pa do 2 godine mi tolerišemo te one oscilacije, već smo pričali na temu 21 do 45 dana. Kod jednog velikog broja djevojčica se to već uspostavi i svede se u neke okvire od 25 do 30 dana, ali ako je već nakon određenog broja godina, recimo eto neke 2 smo uzeli za početak, i dalje postoje neregularnosti ili veliki razmaci između menstruacija. Imate djevojčice koje imaju menstruaciju po godinu dana pa dobiju na 6 mjeseci, onda se mora javiti ginekologu jer postoje određena stanja, oboljenja koje se mogu na taj način i detektovati, povezati, različiti metabolički sindromi i tako dalje. Evo, sve žene sigurno sam znaju da menstruacija u jednom periodu u životu izazove neki stres. A može li stres izazvati da menstruacija u potpunosti izostane? Itekako postoje određene situacije koje definitivno mogu dovesti do toga da menstruacija preskoči. To mogu biti stanja koje su vezane za nekakav fizički stres, intenzivan napor, pa čak intenzivni treninzi. Mogu biti recimo određene promjene emocionalnog statusa, bilo da je to nekakva tuga, depresija, i to je najčešće povezano sa gubitkom člana porodice, voljene osobe, osjećaja neke duboke nepravde i tako dalje. Znači, brojne su situacije koje se zaista mogu povezati, znači, sa ovim stanjem, a stres je okidač za različita oboljenja. U posljednje vrijeme imamo i situacije kod djevojčica da se nalaze na rigoroznim dijetama i da izbjegavaju hranu i taj nagli pad tjelesne mase i gubitak podložnog masnog tkiva, znači nagli gubitak težina za određeno relativno kratko vrijeme, također može izazvati izostanak menstruacije i zato je važno da takve stvari prati okolina, znači obično je to porodica koja je u obavezi da prati takve osobe. E pa sad kada smo uz pomoć
porodice, članova porodice, bilo da je to mama, tate, sestre, izabrali ove uloške, onda se moraju dati adekvatni savjeti. Uložak se mora, odnosno ulošci se moraju redovno mijenjati. U početku, kada je, znači, od menarhe pa prvih nekoliko ciklusa, obično to budu oskudni ciklusi, pa u skladu sa obimom menstruacije tada i treba mijenjati uloške. Znači, nije strogo definirano 3 puta dnevno, 4 puta dnevno, ali u principu treba paziti da taj uložak ne treba da bude prenatopljen. Znači, kada je on već, da tako kažem, skoro 2/3 umrljan krvlju, onda ga treba zamijeniti. Prema tome, sve zavisi od intenziteta krvarenja, ali u principu bi trebalo minimalno 3 puta dnevno, a optimalno možda i 4 do 5 puta dnevno da bi se neko osjećao sigurno i ugodno. Opet govorim, nezamijenjen uložak je kao nešto blaže, ali otprilike kao i nezamijenjen tampon, podloga za infekciju. Bolje promijeniti jednom više nego jednom manje. Biti sigurni. Tako je. Super. Možete nam za kraj samo još reći šta je to što najčešće tinejdžerice prešute roditeljima kada je u pitanju prva menstruacija? To sad ne mogu reći da je iz mog ginekološkog aspekta, ali evo, slušam ih, pokušavam da ispercipiram, jer one su u posebnom i emotivnom, psihološkom statusu. U principu, zna se ponekad dogoditi da preskoče da kažu da su dobile menstruaciju, tu prvu, jer su one sada velike, one se dosta informišu, jel tako, socijalne mreže su im dostupne, naravno, svi pretraživači na internetu, znači, znaju ne dati informaciju o prvoj menstruaciji ili je dati sa nekakvim zakašnjenjem. Znaju ne prijaviti određena stanja kao što su možda bolni menzesi i određena stanja koja idu uz to bolno. Znači, malo im je teže da pohađaju školu, da uče i tako dalje, izbjegavaju jer žele da zapravo pokažu kako ulaze u svijet odraslih, kako su sposobne i spremne da se nose. Otprilike to su te neke stvari koje ja kao ginekolog čujem. Za ostale stvari i za ostale situacije mislim da možda će psiholozi malo bolje ući u tu problematiku. Hvala vam mnogo na današnjem razgovoru. Hvala i vama.